I gdje ste ljudi? Danas igramo FIFA World? Danas igramo FIFA World. Tek smo počeli da igramo, imam ja još jedan kurac i igram na taj drugi, ali za snimanje mi je onako, no na drugom imam puno izgubljenih kako sam krenuo. Evo, dobili smo jednu kesicu, tek smo drugi level. Evo, zlatna kesica, ljudi moji. Sad smo dobili. Pretrgli su se. Dođu mi izdaš nekog od 80. A dobro, ovo ćemo da iksiramo. Idemo da igramo. Ajde. Šta je ovo? Bote, a zabo? Ovo zabode, šta? Da ubacimo onog u 79, ali da je odbrana niske. Šta je? Šta? Menadžer. Ćemo promeniti. Da li smo dobili? Nismo dobili menadžer, ja mislim. Dosta. Imamo 88 i 79, jaki smo strašno. Argentinca 2. Ajde da igramo. Evo, ko sme protiv mene da igra? Ajde. Na vas, ljudi moji, nije baš nešto jako golman. Vidjet ćete sad u utakmici. Evo ima jednog Srbina, Španca, Nemca, Kostariku ima, na vas iz Kostarike, ima Čile. Gledajte ovo, ljudi moji, golman mu je, pogledajte ovog od 81, Can. I pogledajte odmah desno, golmana je stavio da igra tu poziciju. Pogledajte, KG, pazite, muzga. Da li ima još neku provalu? Evo vam, Pešić, onaj Srbin, pogledajte, vratite klip unazad, onaj Pešić, Pešić, to je Špic, igramo u odbrani, a golman igra desno. Stavio golmana, 100% ima. Rekao sam da vam nas, ne znam That's a big call by the assistant. The flag has gone up. He would have been in for goal. Yeah, it was a wonderful opportunity, but looking back on it afterwards, they can have no čujem ja dobro. Ne znam što li ne svira, samo ne znam. Just a heavy touch, the opposition could take the ball away. Čujem, ljudi. Go back to the goalkeeper here, can't blame him for that. Ne znam da li mi je mikrofon crko, šta je ovo? Šta je ovo? Great chance. Oh! Brani moj goš. Oh, the post, very close indeed. Pogodio sam timu, ali... Dobro, svakako bi Gošo odbranio, nije mogao da prođe tu da lopta. Bravo Gošo. Boli se dok na nas. Evo, šansa jedna. Šansa. Zna i ovaj da igra dobro, nije on za bacanje. Ali ja mislim da će biti, ne znam, sada malo baka. Tako da ja mislim da po vremenu nećemo moći gledati nastaviti zato što bude ovako. That's a wonderful pass. Evo, ja mislim da god pada. Brilliant opening, and it leads to this shot. Branio je, ali sledeća. Well, that's gone behind, it'll be a corner. Ne znam svi gdje se nalazi. Traži me tamo po kornerima. Evo možda šanse ovdje. From a corner, they're going to have to do some defending now.
Manu Del Moral. Da, 100% neće moći. Back. Njemu Yusufa. baga strašno. That's a real tussle for the ball. They've linked up well. It's a chance, and it goes for Evo goal. gola, And ljudi into the moji. net by the post. Iako mu bude bagalo, ne budemo mogli da igramo, svakako će značiti bude prst. Realnost. Rekao sam vam sljedeći gol. Outside the goalkeepers redress that. It's a good goal with the low shot. I thought at one point it's going wide, Martin, but just clipping the inside of the post, unstoppable for the keeper. Da ćemo valjda još